Hello, a very good evening. Welcome to HUTNA, a 360-degree analysis of news and events. Manungunada, mayam puna utaram nukjage. Yes, sahi ani ne hajik mapung phajal leiba se koi kanglup ani irang da aduga hajik Manipur gi hajik kanglup ani irang se loisalam dana Manipur gi hana leiramba popular government se India government na masi subside tor madung da hajik totally supersede ne tawriba se aduna Manipur gi chief minister na tarik mapan da mahaki famdagi resign tawkhra madung da Manipur da president rule se tarik 10 ga humdoi da lakhibani aduna president rule se hajik fawda hajik April gi hajik Thalo Shalakadore, Aduna, Swai Sigi Hajipogi, Manung Sida, Hajik Manipur popular government form Tawangam than Lady Vini, Adu Maruina Manipur popular government form Tawangam Kitabugi Madam say, Quig Ladybug, government Kim Manung Sida, Manipur State, Hazik BJP government, Manung Sida, Makoi Masem, Mortin Raktaba, Amadi Tuan, but Ladyba, Makoi, you have a team A, team B, same Wafum, the Nilak Livese, Aduga, Maruina Mayam, Urivese, a Quig Manipur chief minister, Yaraktaba, Manung the Labour, Quig MLAs sing, Amadi ministers in Marakta. Loina na Manipur gi hajik lai ba CM gi pham je munarak ba mari toan ba minister gi akhoi gi cabinet minister gi pham jing je munarak gi wafam duni akhoi laibak myam na u gi ba ore film se aduna Manipur madi akhoi gi center da BJP laingak se double engine ne hare bani tabodo double engine se koi Manipur chana ba yadana masi akhoi gi center na president rule thamjalakhi ba masibak akhoi gi center na adum pan ba Manipur ma khak oigrabani Manipur da masagi oiba majority akoi gi leiba MLA sing lei na karimanom gi damakta president rule lakhibno haibasi am chaw hangam oike masi hana India gi adum ba plan ma khak oibra Manipur da hojik president rule thamjalaga makoina tongning ba da tawba yana ba gi damakta president rule thamgi bra haibasi chaw hangam oiribani aduna hojik ti akoi gi leihori ba BJP MLA sing gi marakta Manipur da ji government chema pamak gi wafam duni nauna ji popular government ama lakbusi so koi Manipur yamna expect wa adum yamna tangai fadraba adum ba khoigi yamna maru ba wafam khoisu oiribani tawurbo Manipur praja na pamasi popular government am nauna lakba targasu Manipur gi khoigi praja sing lanthum Manipur gi khoi praja sing gi khoigi security ngak chen mangamba tangai fadana khoigi praja sing gi mihut oiraga praja sing interest thabuk tawdune hajik pamayu se tawurbo hajik Manipur da leiriba MLA sing minister sing se Manipur praja gi interest thabuk tawribra natragana center gi makhoi gi yengaga makhoi gi ngang ba makhoi thamning ba makhoi gi briefing jadik thamabra haiba wafam sisu yamna khoi praja singna hangaga leiba wafam oiri aduna maruina hajik oirei film sida Manipur popular government je karum kanda lakani haiba si masi khoi gi president rule lakhra matung da February gi tarik 10 humdoi regi hajik April faujida adum neinarga lakpu wafam khaksu oiri aduna Praja Singi Maraki Wafum Sima Tunganamuk Tamabamutunda, Hazik Lehoriba MLA Minister Singh, Hazik Delhi, the Salamatunda, Hazik claim to Wuyu from Koksu Tokle Hazik, Aduna Manipurgi, Hazik Maruiba, BJP MLA Karam Khadi, Delhi, the Chatlaga, Hazik Delhi Maruiba in government. Sarkar said no same Nabuki Mokta likely to be claimed. I would add. Aduna, wherever films the Karam Ganda claim Tawakani, Makoina Set Kramatunda, Kogi Manipur. Laiba BJP MLA sing Manung the Yanariba MLA sing Makogi signature campaign Taura Matunda, Makogi has a claim Tawasi Oitopangam Gadoribra until and unless Centerna Sarkar Shemu Hired Shemu Gamudira have Wafum Suni, Adana Mangaki Wafum say Manipuri CMC could have the Kauraga, no Alaga Manipur Samit Patraga Lamatunda, Governor Gimanak Changalaga, Masida resigned to Hunkibaki Wafumni, Mamang the Ningsang Bayabaze, Manipuri Chief Minister Oiramba City, Nongdomon Pirena, Lebak Miam Mamang the Punjau Tilaga resigned Taurani Idana. She is a guy give off from Zulere. Aduna, Prazam Nazi Palibo, Sarkar, the Taza, the give off from Paul Lady Vini. Aduna Maruina, Nasi Equina, Kanazagado, Tamzari topics. BJP MLAs move for popular government. And the topics heck Tunnel Links and Website or the Danabi Lice social scientist. Or the Danabi, a very good evening. Welcome to Manung. Dr. Yumnam Premanda, Head Department of Law, Manipur University, or the Premanda Taramushage, and last but not least, Odaning to Kongjam, Saitiazit, Chip Bureau, UNA. So I welcome all the guests. BJP MLA move for popular government. I am the Zadamri Luxury. I don't know Zadamri has totally young say Madam P the Vida, a center has power, the Mokadam lady, Kanagumba, a center Maru, but musing the high hand by the day, a Mapandiki, Changalak classes, some Kong Hiram Bani, a ethnic violence there.
हाइबगी वाफम होलाए सिगी मतुंगदा अखोई मणिपुर की अखोई नहा सिंगसे खुलाई पाइखलकपा अमदि तोंगान तोंगान बा अखोई मणिपुर दा हेंगलकपा अखोई क्राइम की सिचुएशन जे हेलकपजिना मरम ओइरगा मणिपुर की सरकार ने कंट्रोल तौब ngамद्रे हाइबदुनि हजि ओइरेबे फियम जे मणिपुर दा प्रेसिडेंट रूल थमखिबगी मरम जे अदुना सेंटर न सु चपचाबा मरम अम त पीदबा अखोई की मणिपुर की लैबा हान पालंबा सरकार की अखोई के लीडर मैम नसु चपचाबा मरम अम त पीदना अदुमक लाए ngasi फावबा लैरिबा इरांग सिदा अदुना हजि अखोई मणिपुर की MLA सिंगसिसु अखोई लैपाक की अखोई की प्रजा की इंटरेस्ट वांग दबई वाफम बोबो उरे MLA मैम मरकता हजि फावबा अखोई की मणिपुर की ओइरेबा फियम सिदा इरांग सि फरे हाइबो MLA मैम खोसु यावरिबने अदु कनागुम खराना अमुक MLA खरा मखै अखोई यानदबा मसेम की मरकता मणिपुर की इरांग सि CM सिल्ला मतुंग फनी हाइबसु हजि CM सिल्ला मतुंग इरांग सि फबगी वाफमसु ओइदे हजि से अदु ओवरऑल हजि BJP MLA सिंग दिल्ली द चटगा मखोई की ओइबा अखोई की पॉपुलर गवर्नमेंट अम क्लेम तवई वाफम खक लाखुजे ओदा मसि ओइथोकबा याबगी एनी पॉसिबिलिटी स्वाइ वाइज करी करी वाफम थंबे प्रेम मरुइना को अखोई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ददी माइ ताम तामैना लेरिबा सही मंगा मंगा की सिसु कारिबा MLA दुना करिगुम्बा मियामगी अपामदा थबक तोरक्तगदी अनौबा सिंतोकनबगी खुदोंचाबा प्रजादा पीरिनी प्रजाजे यामना पावरफुलनी अदगिदी लेंगाकपदा लेरिबा कैबिनेट मिनिस्टर ओइरो चीफ मिनिस्टर ओइरो काउंसिलर मिनिस्टर की मनुंगदसु मधु माना मोइना पावर पाइरगा लेपागी कानरक्तबो ओइरगदी मागी मायोक्ता लेपनाबा अनौबा सिंदोकसिन तौबसी मालिम गोइना चना लोंचत अमनी कैसु कायदे अदा ngasiगी टॉपिक सिगा चानना लाकदोरि वाफम देते मुंग नतब सिगी खोइगी MLA सिंगना हाना चटपा अदा आदा लेबा खरा ngarang नान चटपा लोइ थारगदी मोर देन 2024 मुंग लेबगी पोट का जुतायबको अदा सिदा कैदोबगी क्लेम तोरि नो हाय कांदा पार्लियामेंट दा होम मिनिस्टर अमित शाहना मणिपुर की PR थमिजदी अखोइगी ले मोइना लेबाक सरकार सेमजगे न क्लेम तोरक्तबगिनी न हाइबदु प्रजाजिंगना माइ माइ मिहुसिंगदा याम कना साउनिंगबा उतपगी पोट अमा लाएबा सिगिसि पायाबोनी नोइ क्लेम तौद्रबरा इसी मिहुसिंगदुदा माइ माइ प्रजाजिंगना हंगागदी याम चावबा प्रॉब्लम मनि देना अदुगी दमकता फरे फरे अदुदी क्लेम तौद्रदना सरकार सेमद्रिनि हारगदी क्लेम तौरगे अदुगी मतुंग ताबा पोतु येंगे हाबसी मोइगी वाखलोंदुने बौजि लेरिसे अदुदा मसी मोइ चलुरनी क्लेम तौरनी PM उनरनी होम मिनिस्टर उनरनी अदु गवर्नर द लागा कनो सरकार सेमगे हाइदोइनेबा सिदा सागी अखोइगी वहांग अमा ओइगदरा ओइरोइदरा इन हाइबगे अमा लाइसे सिदा खितंग येंबा याबदा दिल्ली की एटीट्यूड से टुवर्ड्स द मणिपुर क्राइसिस लेरिबा मणिपुर क्राइसिस सिदा दिल्ली की एटीट्यूड मोंग चादेबा हाइबदी कनोदा 3rd मे दगी थो मतुंगदा अखोइगी याम थुना PR दौना हाइतारेने मरुबा स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन जी मोइना लोइ पाइसनग्रे अदगी इवन होम पाइसल्ले अदगी मोइना तौनिंग मोंगदा तौरगा PR दि नतबा 355 नि गाइन मयाम ngangnabdo अदुगी मोंगदा लाखरे मतुंगदा कोनंगदा मु असेंबगी PR मु साइ हाबिगिबदो फेब्रुआरी की 3 दगी थंबा होरे अदुदी सेंटर की मागी मोइना पाम पोछि मणिपुर द PR जी फजना थमगा अदुम लेनिंगबगी मोंग मानब लेबा असिगी फैक्टर्स इन कइनो मोइना सि सुम लेनिंगिसिना फरे इरांग सि लेबसिदा शांति लाननब PR थंबरा हाबदुजु होजिबोबददी अखोइना यामना कमेंडेबल ओबा जो उमता शांति के मरि लेना मोइ तौद्रि हाइतारे अदुमसु लेरे अदगिदे अनिसुबदा मु जियोपॉलिटिक्स की येंगा सुम लुमगा लेबगी अदुगुमगी पोट अमा लेब्रा हाबसु खलनिंगाइदि वइको अदा BJP की मनुंगदा दिल्ली की मागी सेंटर न तौरिसी याम फजद्रिसी एनी मोइना तौनिंग तौबा अमा तौबदु पॉलिसी की मतुंगिना नत्रगे स्ट्रेटेजी की मतुंगिना तौनिंगबदु आइदा सीनियर BJP की लीडर्स अमदा पाव फाउनबा याय नत्रगना प्रेसिडेंट पाव फाउनबा याय अदुगी पोतुजु कैम लेते अदुगा हजि मियामगी मिहुत ओइना लेबा कांगबुसिंगदा लाइबा प्रॉब्लम दी इरांग सि लोइसिंदबगी मियामना वारोबगी साउनबमसु लेरे अदुगा इकुइदना डिलिमिटेशन तौबगी सुप्रीम कोर्ट ना थोखिबा पोतुजु तुंगी मणिपुर की फियम जी येंकांददी ngasiगी MLA मैम जिंगसिदी करायनी मोइ मथक द पोलुम जी मथक सुम नंदरपगी पोट अमा लाकपसिना तसेंगना डिलिमिटेशन जो कमिटी सेम की तना कैसुदी तौदिरो जी फावदो को अद होजि अदुना मोइना BJP की
MLA adagidi Home Minister na haiba Maitai ga Kuki ga hek yanadringe PRG dum thamgini ga ise praja mase na teba MLA Kuki gi MLA Maitai gi MLA gi po neba ada moi manung da asongi duga songa yanaraga hoji claim torisida karigumba khara hotnaramgadra adugumba gi possibility leibra aduju khana ningai di oi ko ada aduju taseng na haroga di center na tawge di kaim na teba ada amo ro hojikta sigi possibility leiba leitabadudi aina khanjabada mana maram chana claim toraga strength to phasina ulagadi governor da halaga sarkar semage haiba kanda yanaraktragadi constitution gi magi provision da yaw myam du toraga challenge myam tawnarakani supreme court ka ju yognarakpa yari ko ada matang da di maram di supreme court is guardian of the constitution hai ni law gi guardian ni aduna phazana chatharagadi oithokpa yabagi possibility di adum leyebako adubu akoina thajade haidu di prematai nateba hanadagi third may gi matung khitang oibadagi no jiphawba delhi na chatharaiba magi moina akoigi manipur gi lepak si manipur miyam gi crisis siga jumari lenana lengak pasinga jumari lenana yeng miyeng sida thajadabagi wani maram di da moina submit patra laga sel tay mutum da ju claim tawi mi masing adum sui ado unnecessary da matam manganda na mamu una tafsinaraga thok lila khara sanagi baduna thajadabagi potul hodisu my all secretary ta governor taina tawdo mong daga office ka hang ne ta pura administration paibi gi mong lakpasida kuigadra gain haiba khanba wani adubu leibiri ba MLA singi my political will and determination ko judiciary gi lobham thokpaga lawraga tawum thopa tawraga di adum oininga oina thamjage aduga oja khoina ubuda maroina khoi leiba irang sahi ni irang sida government of India na yamna ka hen seriousness oide habisima di am action ugrabani aduna hajik Manipur government na zik khoi sarkar ma form torop nabagi adumba process am khak lak mutamda center na masai da harauna hajik sarkar siman gadra haiba question jisu sai waisini maram de kai no habde zik Manipur da president rule lakibase masi atamna thoina tharakhiba dum president rule am khni maram di BJP gi majority oiba makhoi gi oiba MLA sing masing matik chana leijari bani tabodabu manung ne yanadi haiba gi adugi khoi lebak myam praja myam mamang da uhalla mutung da president rule laksin gare aduna hajik manung sida ju hanagi hanagi siri biren jaba mioi myam khak leiri yadaba myam khak leiri aduna manung sida makhoi sim taxin ba yadana leiri marak sida sakar ma form tawni kaina khoi gi kana gumba khoi gi MLA apun ba team khara makhak na sumba hajik plan tongan ba khak torko matamda center na yam harauna sarkar semalak bagi masigi oithok pa yabagi pochi kamaino center gi di center na pamaga di hanagi CM biren matang ju ma chief minister oina hapkhibudu hapa yabdi natedana moina bu ningadi heda tawbi yaiba moina pamdragana yaithadana leibwani moina pamdi heda tawbi yaina adubu hoji leiriba magi claim tawraiba MLA singsigi magi akoigi strategy da leire kana khangni loina makse akoi BJP 2A na tokhradi to ne na mulakpada Delhi ju tubin dilai roina adu muk pagu strategy ji adu kan natabda te strategy mayam leiba adu matang sarkan de MLA jing ji jo se sum khang mang makta na ja tawraga di khara di mukhai badi darkar hoye mukhai raga di ai di adum phane khale aduna possibility si moigi approach da le moigi strategy da le na thamjage okay aduga hajik double engine ji totally fail oire habi bani make sen urabne aduna hajik makhata na hajik oire ba film jira jadan be Manipur gi MLA mayam khak masa masa gi oiba team mayam khak semo tawnarakpa center na ayaba mi da pirakpa adu sai wa izadi akhoi center gi makhoi gi hajiki leiba akhoi gi India government gi politics sai dare political strategy je kamaini yengbe adu di party manung gi ude adu di party gi tongan ba moi party organization gi chalrom chatugi matung ilida akoina beyond the party na taba to padaga khud kai thingjalakpa federalism gi mong thugairpa adagi center state relationship da mai yen thoknai power jing do legislative khoi collective legislation no khud ga yam thingjalakpa siguma da leiba potuna mani aduga party manung gi that is up to the political party ko party gi moi gi moina haibada ju react to we aroi maram di party gi discipline leiri adai party gi my rules and my regulation leiri ko aduna party rongi di aduna top mane na mai thamjage
ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯌꯥꯕꯁꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯊꯝꯈꯤꯕꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜ ꯊꯝꯈꯤꯕꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯊꯝꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯗꯨꯒ ꯀꯣꯠ ꯑꯃꯇꯪ ꯇꯧꯖꯔꯝꯒꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜ ꯊꯝꯈꯤꯕꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯍꯧꯔꯒ ꯑꯋꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯣꯇꯜꯂꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯐꯪꯕꯒꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤꯊꯤꯡ ꯃꯁꯤꯗ ꯁꯐꯔꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯤ ꯑꯥꯔ ꯊꯝꯖꯤꯜꯂꯛꯈꯤꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯆꯨꯝꯃꯦꯅ ꯈꯟꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯄꯤ ꯑꯥꯔ ꯊꯝꯕꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯂꯥꯛꯁꯜꯂꯦꯅ ꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯅꯧꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯣꯏꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯒꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯈꯣꯡꯉ ꯈꯪꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯁꯦꯝꯃꯒꯅ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯡ ꯇꯥꯔꯦꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯅ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁꯤꯇꯤ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁꯤꯇꯤꯗꯤ ꯂꯣꯗꯕꯨꯗꯤ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯅꯤꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯈꯒ ꯂꯨꯃꯨ ꯇꯥꯟꯅꯔꯦ ꯈꯕꯔꯗ ꯀꯩꯗ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯍꯥꯏꯁꯤ 163ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯁꯦꯝꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 163ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯇꯨ ꯑꯦꯗ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯒꯚꯔꯅꯔ ꯍꯥꯏꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗꯨꯗ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯒ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯩ ꯅꯝꯕꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯖꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕꯁꯦ ꯀ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗ ꯆꯦꯟꯕꯗꯨꯅ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗ ꯆꯦꯟꯕꯗꯨꯅ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯅꯕ ꯀꯩꯀꯩ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯀ꯭ꯂꯦꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯔꯥꯖ ꯚꯕꯟꯗ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤ ꯒꯚꯔꯅꯔꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇꯅꯤ ꯄꯤꯗꯣꯏꯁꯤ ꯒꯚꯔꯅꯔ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯄꯤꯔꯅꯤ ꯑꯩ ꯅꯝꯕꯔ ꯂꯩꯔꯦꯅ ꯃꯤ ꯃꯃꯤꯡꯗꯨ ꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯐꯣꯂꯤꯡꯒꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯅꯩꯀꯣ ꯂꯣꯗꯗꯤ ꯐꯣꯂꯤꯡ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯐꯣꯂꯤꯡꯗꯨ ꯇꯧꯒꯦꯔꯥ ꯇꯧꯔꯣꯏꯔꯥ ꯇꯧꯔꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯪꯉꯒ ꯒꯚꯔꯅꯔꯗꯨꯅ ꯑꯣ ꯅꯪ ꯅꯝꯕꯔ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯅꯪꯒꯤꯁꯤ ꯌꯥꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ나 ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯃꯣꯊꯣꯛꯑꯒ ꯇꯣꯛꯑꯣꯏꯕꯀꯣ ꯑꯁꯣꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯒꯚꯔꯅꯔ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃ ꯊꯥꯔꯅꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯊꯥꯔꯀꯥꯟꯗ 356(1)ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜ ꯑꯁꯤ ꯔꯤꯚꯣꯛ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯒꯦꯖꯦꯠ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯊꯣꯛꯑꯅꯦꯕꯀꯣ ꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯇꯨꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯕꯗꯨꯗ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯍꯜꯂꯛꯇꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯙꯔꯃꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯔꯦ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯔꯤꯚ꯭ꯌꯨ ꯀꯣ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 32ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯦ 356(1)ꯁꯤ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯦꯁ ꯑꯥꯔ ꯕꯣꯃꯥꯏ ꯑꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯂꯣꯅꯤ ꯕꯥꯏꯕꯜꯒꯨꯝꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯨꯌꯥ ꯀꯣꯔꯥꯟꯒꯨꯝꯕꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯔꯗꯣꯏꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜꯒꯤ ꯔꯤꯚ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯀꯩ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯇꯧ ꯌꯥꯒꯦꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯝꯕꯨ ꯇꯧꯔꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯍꯜꯂꯛꯇ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜ ꯔꯤꯚꯣꯛ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯔꯦ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠ ꯀꯨꯏꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯍꯤꯌꯥꯔꯤꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯁ꯭ꯇꯔꯛ ꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯅꯤ 356ꯁꯤ ꯀꯦꯟꯁꯦꯜ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯍꯜꯂꯛꯑꯣꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯅꯦꯕꯀꯣ ꯐ꯭ꯂꯣꯔ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯔꯣꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯊꯔꯛꯑꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯖꯒꯗꯦꯕꯤꯒ ꯄꯥꯜ ꯀꯦꯁ ꯑꯗꯨ ꯀꯦꯁ ꯑꯗꯥ ꯀꯦꯁꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯨꯁꯜꯂꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯁꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯃꯣ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯒꯚꯔꯅꯔꯅ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯁꯤ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅꯔꯤ ꯄꯥꯋꯔ ꯒꯚꯔꯅꯔꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯩꯅꯔꯛꯑꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯀꯦꯁ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯔꯥꯃꯦꯁꯣꯔ ꯄ꯭ꯔꯁꯥꯗꯇꯩ ꯍꯧꯔꯅꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯀꯨꯏꯗꯕꯤ 2022ꯒꯤ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯄꯟꯖꯥꯕꯅ ꯊꯥꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯒꯚꯔꯅꯔꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯦꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯒꯚꯔꯅꯔꯒꯤ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯤꯁꯟꯁꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯨꯏꯗꯕꯤꯗ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯔꯅꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣই ꯇꯥꯃꯤꯜ ꯅꯥꯗꯨꯒꯤꯅꯤ ꯔꯥꯏꯅ ꯒꯚꯔꯅꯔ ꯑꯣꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ आर एन रायदो गवर्नर होने तमिलनाडुसे मानसु बिल 10 विथ हेल्थ थम्बा एसेंट पीदब आर्टिकल 200 की वारीनी एसेंट पीदब मान थम्बदुदा याम कुइबा बिलसु यावरी गवर्नर अदुगा कयाम कुइना एसेंट पीरुदगी इरमदेबको कॉन्स्टिट्यूशन दा अद मासु पीदा लेरंबा बिल नंबरनी प्रेसिडेंट की अयाब पीदरगदी तौरोय मणिपुरदसु प्रेसिडेंट अयाब याम थारगा कैम तौदम खोसिदा केस तो हेबे लेतबिना मादि सुप्रीम कोर्ट थारे सुप्रीम कोर्ट हायरे गवर्नर की ऑफिस सिनी फजन इरगा गवर्नर की डिस्क्रिप्शन बिल की डिस्क्रिप्शन लेते नंग अदुम एसेंट पी हौजती 30 देगी मनुंग एसेंट पी हाइगलामि 30 देगी मनुंग एसेंट पीद्रबा ओतागे डिम टू बी एसेंट ना साथीरमनि सुप्रीम कोर्ट हाइजे 30 देगी मनुंग नंग एसेंट पीद्रबा गवर्नर दुना बिल से यारे सोय तौद्रबा ओतागे डिम टू बी एसेंट ना अदुम गेजेट फोंगो हाइ हे जजमेंट पी नुंदांग दुदा अदुम तामिलनाडु गवर्नमेंट गेजेट फोंदोखरे इसे के गेजेट बिल ऑन करे मी क्या पावरफुल लेख्रबनो अदुगी अदु आइना हाइजे कनो कादा गवर्नर की डिस्क्रिप्शन से यामना लेतेब कॉन्स्टिट्यूशन हाय अखोय जस खनादना मी अहु मरिना क्लेम तौरगदी मोंद बिब्लास ओरकनी को पार्टी अहु मरिना आइसु नंबर ले तौरगदी डिफिकल्ट अदु इशू अदुम
constitution da adagi supreme constitution gi extension supreme court people ruling sine ko adu su supreme court ruling lei sarkari commission report kana ko adagi di review the working of the constitution India justice bank kata salia report ka lei ko adu da moina high se single largest party da first preference piu haiba adu suman piu sel hairam de me haibani aduna single largest the pre-poll alliance or post poll alliance like adu di governor thaja hom sangeba moi ma pullaga number lai re haibam adu gi point adu law is very clear ni aduna taw claim to hom sangeba ko adu claim du ngamgadra ngamodra haidu di moi khut lai re na ko okay sai wa claim imdang ya hom dala joge claim ja jik tha president rule lakje February tarik tarom do gadi tha ni ga khoi nimit manga ni mu phajale habidare adu nahangi sigi mamang da su already has declared but team jing jiri mo khoi amata pullaga adum leira bani mawang da Manipur ki chief minister na resign taw jungai mamang da su Manipur ki MLA mayam khak Delhi salaga kem ta boi bafum le sigi madung da judum kem tawri habida so adu nahangi asu kui raba tha ni khare halak matam je sarkar claim ta boi wafam am ta makhoi gi marak ta leitraga hadak no ho na sarkar ma claim taw na bagi wafam tholak paje sai wai si center gi moi adum indication gum leiba gi mami ubra ka mayeng bai masi kero mali aina sum aina ai makri am kana khangjati ar masi yengba akoi honorable home minister Amit Shah sina Rajya Sabha da pibasiga Lok Sabha da pibasiga my version je khene ba Lok Sabha da na yam matam am sarabani appropriate time da pura aba PR ni appropriate time hai kanda masing sudaba number gi du nati man hai sina asai irang congress na ada atopa budol khaina yam kuire ba PR thamo hai se aduna masi yam chap sarabani hai di khoi irang sin namdhar ani violence hengalabina aduna PR thamaga nampuda shanti laani haibagi wakhalon du appropriate time ni haina thammeba Lok Sabha da na aduna taba wahai khasu yawi maroi ba gist adune ba aduga Raj Sabha da parliament session loram dai puthoiba tang humna tang mari da puthoki bisina moi masen khanabagi number leitabe khotpagi adugi tawbani akoi rashtrapati shasan nahi sate ek din bi kain ga haire nungu pamdi mi kung da pamde kain ga anytime lok thokani kain haibagi basan nam pire ba ko aina khamada indication gi wanati sai leader du na amaina house pire bani na adugi portu ni adu akoi saka se ba yarani si moi khalije wana se PR thamasi kuina thamdasu yai haimina number le saka se ba yarani haibi wakhalo ne ba ko adu mali adu thoidona ga no saka se mo kain unabai pawde khoi ta de ngasi bukta amisa unade da pangna khoi una phangjab jan te da yamna akoina ka heta khoi gi MLA bo hairo the government paibira masing hairo amisa ga si ya unaba ya da ba khoi untouchable gi type ni khoi leje nga aina high si kaino ga nga 14 si Dr. Ambedkar Bim Sahib Ambedkar ki birthday ne constitution draft or father Indian constitution ji ki magi ka hetare Ambedkar Jayanti taw ri ne ko ada ma untouchable kangu da chingi class yaw phong pode bora thara class yaw ni bora thara class yaw pa ising thak pode school da awang de haidara ka doini amana pio na manu ti haide ba school si da man tam school si da St. Stable College tam ba untouchable si man han bane aduna stable college ki PO nuna ising haida doini ising awang badagi mana thak toini ado PO laktaga di ising phangde ma se aduna mai like tama iyo mana ya phaja fresh ama no PO no water hai PO letre ma water letre ai haidai di adugi type ta akoi political untouchable ki type ta hui tawri ba ko aduna yam nungai jada bai tare khoi da aduna tang mating leibiu adu atop option na mana Chief Minister ki sikhara sidani ko khoi tawnari se maroina Chief Minister ki post ti kana oito ni khoto no har group semda bagi pot ma khoine lei ado sidi group ko semda bagi mathau thotok pa ta da bani da swai da tawraga leader ma changchang launa moina puthoga adu center yadraga di India gi di center yadra high command yadraga di mi loibak sogole aina oira dawni har su yaro mana pamdaga di nang potharo kai nganganu ko isana resign tawjabani hayu ko pamjadabani hayu ko thamaga ama dum khalakane ba des up to the center ne ba ko adu de khun upai lete ade claim tawba hai si ju center na hayeng bago claim tawro haira khine ba ko adu numit moi kankhalakani adu claim tawdoi ne ba ko moina hairta di yaro adu claim si akoina tawbu ngam do mande moina tawro ka tawdoi ne amana sidida akoina am isang thawbo yam kallaga na hujikte ko se suspended animation ni khoi esa bomai case 1994 ki just mapan hai je kaino akanda assembly je dissolve tawdri bokti suspended animation layine logane ba ko suspend aduna thatro ko gera chahi am lega su sarkar sem ya duine ba wari bo lo da hai ji adu leibani aduda hujisi BJP oina claim to ngam da ta ga di atop alternative amana koi 10 schedule gi makhada koi gi para no 4 para na primary article haiti koi gi sub para 2 para no 4 da yawsi not less than 2/3 majority na kapthok pangam ba 2/3 majority putho thola ga di moina atopa macha khara ga pullaga sarkar sembai adu option amani ko adu aha ba claim to mu changi claim to bu sida
mai paktraba governor invite toktraba sarkar sebo form yo government and wasa ka logdo what in a family logdo ni thakona adu proof tawr ha ka do ni tang su ki pung su ka tawr en assembly saman taw do ne ba ko adu ma lere process ni an adu da 2/3 not less than 2/3 kap thoraga di moina to program party ga merge tawra ga moina anti defection lo di chen thoga sarkar sem ya bi du mu di lei ko adu makti taw du mande aidi adu gi irang du thudon u de khoina ko adu bu we hope popular government ama haidi PR sila khoin khalina terrorist ka si military crackdown tau to na hak ta highway ka hang dok to leidra ko ano ba yahol ama la adra khalu ba khoina adu gi yawun du lak tra bina in khamada popular government bu adum ama adu na bu phajale da ya ya na ba akoi sarkar je khoina ngang na ba di yari da na akoi na kan na ngang su lo yo ja sin kan na ngang e kan na sawi ba adu pau phau na ni ne brum da amai na pau phau na ya bi rum di leidna adu no phar ba khale da na in khamada tau bu da bu moi na ngam do ba ngam mo da ba irang laksan ngam ngam da ba cd center da loi leiba po ni na ko moina kamaina center handle nate center ga moina relationship kamain thammi hai du yaba aduna ina claim ta tobiu claim to work kada saka semalaktre PR revoke to hairagadi we can file challenging article 356 constitution ma khar to wi ai ko mai ju pakani adu tobu adu claim to ngam bado claim du di governor du la aga nang claim to ro ne iro pur gi di sat loi ba ko ko ne sat laga raj bhavan election bam changi ba हम पढ़ा रहे हैं तो राज भवन we are claiming to form the government I have this numbers are I haven't changi bako adu ngambagi will labor gut labor nataga center dagi yes green second hand yellow second hand orange second hand kapsalo ha adu ngai ga do ribra aduna maroina khoi gi president rule gi khoi gi laingak si la matung jida khoi lebak miam prajana paramso khoi gi center na michang mikhai nai dana khoi lairibo irang sida masi yam phadana involve tawra matung da irang si lotion ngani haibu gi adu gi thajab laina bani adu po haju phawda sen khoi president rule la matung da oireba film si khoi lebak miam prajana expect tawram da buduni hen popular government da mumai laga government ma laga di phai hai ba fum duni ai oza sai da maroina akhoi gi president rule sina di akhoi gi laibak si gi irang si lotion magi wafum je thuidok na udre hajik se maram de hajik oireba film sida last president rule hek lakhi badagi hajik phawda akhoi singi saruk sing dum free tharaga laiba juma phadana mek seng na ure dum khoi tamgi saruk sing valley gi saruk sing dadi nungti gi phaba pun masi leptana adumak lairi aduna hajik president rule la madung da khoi political stability lairabra haiba wafum sima ahan lak chage aduga amana amuk hajik president rule si nataba hajik popular government ama hajik lak pai basi hana leiram kangu jini loin lak toi myam je hajik anobam ta lawe aduna hajik kuki kangu gi de until and unless makhoi gi de separate administration phangdri bawa makhoi gi de hajik anoba government anoba chief minister la kera whomever makhoi kisumta tarkar li makhoi gi wena de hajik separate dumale aduna lakjani wa phum de hajik popular government amla matung da hajik manipur gi oirbe irang sida how it will affect have the hajik lak toise manipur gi government sina anoba government sina irang si lotion mada khoi achok thodang lo ngam da adu gi film lakadra natragana still hana gi lairam ba oirbe film do adum oidore ha wa phum dani prema khoi gi ojani na yam phan thambi kre sijaina habe thamba ya bai bu khoi gi popular government am leibaga PR ge khena ba habe tang sulak thedi ga do thamjage ba popular government le ngai dari chief minister le ma advisor me am le adagi minister tain thoi le full fledged ne aduga mana deal to ri si chithi idan kwatna work to ri 51 minutes to in center le ri aduga masi gi kana bam na pe adi akhoi ngasai oja me thambi ki twaina akhoi gi lekai de kai gum tawre ari irang thoe mi mange adi mosi accountable oi akhoi le chei bi mo chi khum e adagi moi da aki bam le basina mathang karoi dra habigi kibagi people's voice moi kibagi aduni popular government haise akoi constitution ni ibiri me se habe thamjage ba adagi PR le kandana PR gi se magi sincerity magi thabak to base mayam jum haiba da hana di expect to me khoijo mayam khanaba baina as machi home secretary ora me ye covid to man control to bani article 370 do man deal to bani yam hai kai to kan hoji uri sina PR have kan president rule kan my advisor am to hap tre adagi mayam sina advisor si secretary ta ka amani sem advisor hap to re ka kan nga second hariba human problem ne ba department yang khai ma thoi deal to ba department yang khai ma thoi dagi achou chou ba department hairo home hairo PWD hairo file se wang mi ngoni mi mu wang lak toi ne ba department yang khai ma thoi se mo de loi lak toi ne madu ma human di mana manipur administration piba ngam bra ngam da bra ha ba se ma human problem am le yo aduna hoji haiba administration je praja da yori bra
सब इसिंगी खंगदे लेकाई की खंगदे इसम समना हारबदा हौजिकसे अखोगी एडमिनिस्ट्रेशन यौ यौ दबा हाइबु इसम सम एग्जांपल म हाइगे अखोगी कैनो एयरपोर्ट सिदा मणिपुर मचा मैम से रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट लाइक थमकिबदगी लेगे मणिपुर दा अदुम मोइ मपान दे लेरुबदगी मपान की सिटीजन ओइबे तादी मणिपुर मचा दुम ओइदोनिको मोइ मचा मसुदु मपान ओइ ताकांदा हंदकसे फोम अमा सिले हाइदि पुंग अहु मरी मोसि एयरपोर्ट लोइ फमदोइने मधुना ताकपुदि अखोइ एडमिनिस्ट्रेशन सिदा प्रजाना फंगदबा अखोइगी तवगद मैम से अमदा लाइत्रेब हाइदि दिल तवगदबा थबक तवबसे अमन थबकतदी मैम उरीसिंग साइ सिक्योरिटी लंबी ऑपरेशन तब चिंग ऑपरेशन दंग तब अदुदंग हाइबा अतोपद ग्राउंड वर्क ता ऑपरेशन थबक याम वाली थबक तब याम होब अमा लई हाइबसि मै थमजरमगेबा मसिदा कोइ नु यंकान अनौबगी पॉसिबिलिटी से कमाइन ओइदगी हाकांदा मसि कनाना तौदोइनो हाकांदा बीजेपी ने तौदोइनेबा बीजेपी की पॉलिटिक्स से हाइफेट येंगसेबा कोइ बीजेपी पॉलिटिक्स से 2016 की ममांग असम मानी हाना सेमनी मसमसद बीजेपी से अखोगी नॉर्थ ईस्ट अमुतंगली चंगजगे कमाइन चंगदगे हजि मान पॉलिटिक्स अब सानरे मान हाइदि मान मोमेंटम से तम सागलैनेबा असम द चंगे मणिपुर चंगे मणिपुर चंग अहम सेमतु थंबदलसु मतमद नाजमा हेप्तुलाना गवर्नर मतमद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मानतेब कांग्रेस न फंगेब अदुसु अदुम ओइदिदुनेब गवर्नर की रोल मतने फनम चाइनी खने हायरसु और मसिंग माना लेबनिना गवर्नर ना कौरे अदु तौरे अदुगी अदुदा तोंगाम हिस्ट्री ओइखरे अदुबु एब्सोल्यूट मेजॉरिटी फंगबसिदि हनकी 2022 नि अदुना याम वान आई गवर्नमेंट अंतंग सेमजगे न खनबा याम कुइना प्लान तोरक बीजेपी से अखोगी हान माना सेमबा कंप्लीट मेजॉरिटी दा चाही अहुम दगी हेन चत्तबा हाइबसे मागी हिस्ट्री दा माइ कैनोदा अहु अमा लेदुरिनेब मसिगी सिना क्रेदि ममी तारके हाकादे हनकी ममांगी लोकसभा की इलेक्शन दा अखोगी 2019 दा तोखिबा अमा 2024 तोकन माइ परफॉर्मेंस हंदरेब 2016 दा नॉर्थ ईस्ट चंगे हंदकसी 13 खतंग कायब आउट ऑफ 25 हंदरेब मसिंग से 15 खाना बने एमपी से आउट ऑफ 25 से अदुगा मागी अलायंस मैंग तोकान से माइ परसेंटेज मणिपुर माना फंगिसे 37% मु फंगियो हंदकी 2022 की इलेक्शन से अदुना माइ परफॉर्मेंस मसिंग सुम हंदरा कांदा बीजेपी न खंदुरिसी बीजेपी की पर्सपेक्टिव तिंग हाइसे बीजेपी पर्सपेक्टिव खंदुरिसी अनौबा अखोगी पीआर सिसु पॉपुलर ओइरक्तरे हानगी गवर्नमेंट नतबा अनौबा अमा याम थुना करिगिनो हाइ मतमदा 2027 इलेक्शन लेबनिना मधुगी मनुंगदा अखोगी आइने सुगी मयामसी मसिगी हुगतनबा हीलिंग प्रोसेस नम लेब आइना अंगांग से फुरे चैरुरे अदु अंगांग से साउदनबा थेम प्रजा में कमाइना साउदगे कमाइना थेमगदगे मथंग कमाइना लाकदगे हाबगी प्रोसेस हीलिंग प्रोसेस से बीजेपी ने सोइना खलमगनी है थमजगेबा अदुना हौजिक लेबा पॉसिबिलिटी चाही अमसी am तेलेब चाही माची इलेक्शन ईयर है लौनेब अदुना हौजिक मैना पारिसी हौजिक बीजेपी की एमएलए मैम सिगी मा प्रेशर चक्कने करिगुना हाई सबाइ फना हाई सबाइ सिजि लेपि गजि कना बीजेपी की एमएलए मैम कैंडिडेट मैम दुनिया कैंडिडेट मैम दुना बीजेपी ना दिल्ली दे ला लेपि बिदि यावे अमदि ला लेपि बिदि अदु मणिपुर की कैंडिडेट मैम सिना अखोइ लेपा ngमोइ हौजिक की चाही मतम पियु वने तखाइ मतम दा हौजिक पारिसी अखोइ सुम पाउ ताज मतम दा हौजिक आउट ऑफ 37 कुन की मथक हौजिक दिल्ली दा मोजे तखाइ दा सेंट्रली दागा अखोइ दा मतम पियु अखोइ अमा सेम ददी बीजेपी से वाश आउट तौरनी हाइबगी मूवमेंट अमा लेरमदो माली हाइबसि मै थमजगेबा सिमखा दा अखोइ थमजनिबमना अखोइ हौजिकी पीआर लेरे हाइ कासिदा पीआर था तरुके सांगदुइ हाइसे था तरु पीआर लेरनी हाइबना केब गसाइ ओजार थमबिके द्वाइना हौजिक सु ngasi सु दुम ngasi हिंग सु दुम अनुभव चीफ मिनिस्टर में लाप याव अदुन एनीथिंग इज पॉसिबल नेब आदि था तरुक की मनुंगदा था तरु 2 months की मनुंगदा पार्लियामेंट पुथु हाइबनी अदु 6 months चले हाइबनी 6 months की मनुंगदा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हौजिक मे नि को मे सि लोरगा मे लोइदोरे जून फौगी मनुंगदा अमा सेमगा हाइदि बजेट से हदकी लाइव बजेट तो असेंबली दिल्लीदा तौरमिना अनौबा अमा तौरखद्रा हाइबसे हौजिक मयाम स्पेकुलेशन अमौ लाइ मसी स्पेकुलेशन जे अनौबा अमा लाइसिना इरांग से सुम लेकान से अखोगी एक्सपेरिमेंट से तौगलेब बीजेपी से हाइदि एक्सपेरिमेंट से अखोगी कैनो से कनाना मयामना सुखंग खंगमदब मी मत प्रेसिडेंट हापपगुंबा अदगी मयाम होंग चौब पाबद यावदबसिन चीफ मिनिस्टर हापपगुंबा अदना मोय मसेंज खनारे अदना मसेज दा अखोगी अतोप स्टेट का अतोप कंट्री का अखोई खेनबमना अखोई कंट्री से बीजेपी खंगदे कांग्रेस खंगदे मसागी ओन लीडर खनबगी प्रोसेस लेते सपोज मोई कुंथा नि थोय हाइरा कुंथा ट्रेड हाइगर मसिदा मोइना वोट तौनरगा अखोगी लीडरशिप खनबनी से लेते मोइदा बूथ लेवल दा अदगी डिस्ट्रिक्ट लेवल दा अदि मथं काखलागा इलेक्शन तौबगी प्रोसेस से इंडिया दा लेते खुदिमक से हाई कमांड थादर पे स्ट्रक्चर गात लेबनिना प्रेम मसी से मणिपुर तौरिबा अखोनी इरांग हौरि मैम से अनलेस एंड अनटिल
न्यू दिल्ली की बीजेपी की लीडरशिप ने डिसाइड तौद्री कई तौदू मानदी है थमजगे अदुगा बीजेपी की सेंट्रल लीडरसिंग से की याम कन्ना सुम बीजेपी की MLA खंगदे अमा खंगदे मसिन सुम यंकान बीजेपी की टेक्टिक्स अमो ओइनाने अखोई की मागी MLA मैम थेम बसे अखोई सुम यंग मतमदा याम थुना सेमनी नोय हल्लो याम थुना सेमनी हल्लो से हाइगलेब हाइदि नोय थेम बसे हाइदि नोय याम थुना तौरनी अदुगा रीजन अमता पीबा हौजी इलेक्शन लई हौजिक्सिना मुक्से इरांग से वफ की मु लाकसे अदि नेशनल हेराल्ड की लाप कान ए मसी इरांग लेदी अदुना जुन भौदि ngayu सुमान हारगा मागी MLA मैम से थेमबगी केदोसे अदुम थाइनेदगी अखोइ सुम तारे भाइदि हदक्सिना दिल्ली इलेक्शन लोरगा तौनी से अदुम हाइनेबा अरु केम तौदे अरे खलगा अदु लोरगा तौनी अबदुना मदुना मागी करी खनगी हाइबसे मसी खंगदे हाइबसि मै थमजगे अदुना एनीथिंग इज पॉसिबल इन पॉलिटिक्स हाइबसि मा अमदि थमजरमगे अदुबु अमतंग आइदा थमजमतमदा अखोइगी एब्सेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जे हौजिक लैयेब बीजेपी ना नॉर्थ ईस्ट चंप मतमदा मणिपुर हाई मतमदा एग्जांपल अमा होइना हाई मतमदा कैनोना नरेंद्र मोदी ने प्राइम मिनिस्टर ओइदिंगदा अखोइगी पाथोइदा वांगा की मतमदा प्राइम मिनिस्टर अमा गवर्नमेंट अमा लैयेसे मणिपुर की प्रजा खंगन गे हन हाइब एग्जांपल ओइना ngasi na ai gi na kan lai ba imphal jiri lambi se langtik langhan ge na aru chei tranga su dore hoi phaw kaim tau tie aduna khoin haina absence of administration je lei absence of administration governance lei tabagi praja wabani aduna praja na hairi se pia le su amal le su chapmana re hojik te kana da haidoino kai tawdoino khangte aduna people's government ama leibana phabana tra anybody who expected oiro adu people's government ama leibana di phai aduna center se praja gi bihun je soina khangoni aduna kainoma hanaki tha amani se tok to mali ne thamje aduna koi election me ayor ko damda koi gi national leaders me amna manipur la aga nga ki oiba koi manipur praja me amna themba yana ba pangai da haibagi masigi system ma hane mamang gi dum leiraga labani aduga hajik palami ba hane gi popular government de yarum MLA minister sing na zo koi manipur gi koi gi life and properties ngak pungam dre haibasi ma de koi chehi any is make seng khangabani aduna hajik no popular government am lakum dam da praja me am gi expectations yamna chaun leiri hajik lakadar popular government hajik leiri ba koi यामना हजिक थोइबा इरांग सिगी मनुंग सिदा हजिक ओइरिबा फिल्म सिंग से फजन कंट्रोल तौबा अमदि अखोइ लैरिबा अखोइ प्रजा सिंग लंथुम अमदि पुंसी सि फजन ngak chen ba ngamba adum government amani pami habani hजिक प्रजा म्याम की माइकेदगी